Ngalah lima daja gode nah cening ada buena besi lakar tekedang bapo tekeneng idewu diunuk idewu ne jani ngelah limut oh jani tuturang bapo tekeneng idewu apekin ja maja makas ane makadi tatuak bapo ne nuturin ni dewo rinap kalan nengi dewo ngangon lima ni dewo ni apang benar-benar enak dewo nyalana enggak apang patutnya sotaning raga hidup di gumini ngeras titi ane madan luwe ngulati ane madan rahayu apangane patutnya bakadang dewu wiaden batis nah gitu nyan masih rinap kalaning nyan dewu mau tindakan ngangon batis si dewu ni apang si dunyan melah-melah idewu mikonohin sedulung idewu margi ya iya nain tuahnya nah ketunyan masih rinap kalaning idewo subuh madan mejalan subuh idewo nawang nengken patut tutin idewo itunya idewo yatno sing ya bungan idewo lakar na bukin ane madan kegodang nah ada jua mangulah laku nah pemekas yang disubanenya ne dewo nalabang apa luwer pikam kami dewo ne pepekon bapu ni situ yang ne dewo ngelaksananya metindakan dirurungi ane madan patut dah ketanyo benonakana sotan hidup dini di gumini sing tuaru nyani dewa lakar nepukane madan kegodan pang melah nyani dewa majalan melaksanu pang tusing nyani dewa ketanjung pang tusing nyani dewa itu kegodan itu ane bakat kenohangi dewa wah